With God, there is protection. Nyapay ko na dyan. Matthew 28:20. Nga isursuruyo kadakwada, nga iwanan da dagiti suami na banag, nga inbilin ko kada kayo, ket adtoy addaak to kada kayo, nga agnanayon, agingga ti panungpalan ti lubong. Kadwa tayo ni Apo Diyos, agingga na ti panungpalan ti lubong. Kahit na nasawin, kahit anong mangyari sa atin, oray na gado nga problema, ag sasamusam nga problema, hanatay nga panawan ni Apo Diyos. Hanatay nga baybayan ti Diyos. Adakin ka. Adda ka na tayo. Hanatay nga baybayan. God is our protection. Oray ado ti kumontraking ka. Oray ado lagi ti kaso nga umayking ka. Yan. Basta, an ka nga pumanaw kini Apo Diyos. Paglit ka ti Apo. Amuna. Taramidan na. Ta pinarsuan na ti langit kundi daga. Pinarsuan na tayo. So niya ti pagbutngan tayo. Nabalin lang biningay da jay baybay nga nalabaga. Idi nga dagiti Israelitas awan ti pagnaandan. Ta kamkamatan ida dagiti soldado ti Egypt. Nga isubli da ija Egypt tapno agbalinda nga tagabo jay adipen. At dati bantay ti makanawanda, dati bantay ti makanagidda. Baybay nga nalabaga ti masangwanan da. Kamkamatan ida dagiti Egyptians. Ngayon madani Apo Diyos kadakwada. Kuna ni Apo Diyos kini Moses, ibaot mo rita sa rukod mo. Kahit dayjay danom na bisngay, madaydayaw ti Apo. Han lang nga istorya rita, no dikit na pasamak rita. Itibiyang ti Israel. Han lang nga naisurat iti Biblia, tapno istorya lang, naaramid rita. Uray kadagiting alal daw. No, darigiti problema tayo. Mabalin nga darigitay nagsakit ti cancer. Anong nga maagasan ti doktor. Kuna ti doktor, awanan tinamnama tayo. Ngem nagkararagda kini Apo Diyos. Naagasan da. Darigiti milagro. Nga nalaramid. Uray kadagito yung alalda. Dagiti goiter. Naawan. Gaputi pamati kini Apo Diyos. So awan ti imposible. Tati Diyos tayo, ket man nakabalin amin, isuntot, iso ti makikaadda kala tayo, aging gana ti panungpalan ti lubong. Kahit nga saon, aging gana nga maudin tong aldaw. Umay to ni Apo Isos in Karina, nga umay to manan. In Karina ni Apo Isos, ijay 1 Thessalonians chapter 4, kung nga umay to manan ni Apo Isos, ket alain na. Dagiti mamatikin ko na, dagiti natay ken Kristo bumangon danto. Ket datayo nga si bibiyag ko na sabat tayo to, sabat tayo to kadagiti alpasen nga natay agungarda. Makisabat tayo to kadagiti ululap. Para idayaw ti Apo. Just imagine that. Dagiti naduman da nga patyen nga addayaay ni Apo Isos. Dahil urayan tayo, duwalang urayan tayo, panakatay, ken, panakay pangato, rapture. Dahil iti blessed hope. Na ingasatan nga namnama, ngadda ka na tayo. So, aging gana ti panungpalan ti lubong, kuna na. So, there is protection. With God, there is salvation. Adda panakaysalakan. Halang panakaysalakan di kararuka, panakabalbali ti biyag. Tanong mamati tayo kini Apo Isos, mabalbaliwan tayo, may salakan tayo. Maborn again tayo. Kuna na John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, noada ni Apo Isos kada tayo, balbaliwan na. Di puso tayo, di biyag tayo. Antay nga mabalin nga balbaliwan na ti biyag tayo. Ta narigat nga balbaliwan, naglalo no, ado dagiti ado ti bisyo tayo, narigat nga balbaliwan, ti biyag tayo. Ngem no adda ni Apo Dios, balbaliwan na tayo. Maraydayaw ti Apo. Amen. Iso ti mangpabaro ka na tayo. God will renew our lives. Babaen ti Santong Espiritu na nga mang balbaliw ka na tayo. Balbaliwan natin biyag tayo. Ikatin na dagiti
Dakes nga arami tayo, bisyo, ganda dumapay. Kahit pagbalinan na tayo, nga nagugwapo. Maraydayaw ti Apo. Kaya napinpintas. Nga mamati kayo malaan, nga napinpintas kayo rata. Nga midi, ang kayo nga Kristiyano, nagugwapo kayo rata. Ha? Brother Larry, nagwapo. Diba? Ni Brother Ronald, nagwapo ta, hindi kang Kristiyano. Ang nga nagwapo. Diba? Adda ka na tayo ti Apo. So ano, may titi simbahan, iso mo dito pipintasan nga bado mo. Itudo mo na, kung nga rod. Itudo mo na. Tayo no matay ka, ano, nakaunat ka, kaya mo nakaunat nga ang mga magana sa badom. Sila ko malay lang. Imagine nyo, no? Nung natayan. Hamo ma-enjoy yan. Di ba? May mayat no, tatasilidiyag ka. Ditay kapipintasan nga badom, isuot mo, madaydayaw ti Apo. Barong, wino ditay, barong iduldulin mo dyan, isuot mo. Tapno may daydayaw ni Apo Diyos. Amen. Ana nga di budaan ti panagbadom ti napintas. Tunod agkasar. At makigimong ka. Agdaydayaw kini Apo Diyos. Apo, madaydayaw. Apo, Domingo ko mamanan, may suot ko manan, hindi ka pipintasan nga badok. May daydayaw ka, Apo. Di nagpintas, magnakat na kalsada. Apo, ni nagmayat. Itaan na ka, nagwapo ni Linwillan. Praise God. So, there is salvation. There is renewal. There is new life. If you are saved, nung naisalakan ka, sila dito ko nung naisalakan, kaya nasawan, dito ko malmalmas di baybay. Di ba? Aglanglangoy dyan, nabanbanugan, naging ganang daymay, nga bangka, nga nangisalakan. Di ba? Palalo tiragsak na. Kasla mabangaran nga antay nga may ibkas di bangar na. So kastamat ka na tayo, idi ngaglanglangoy tayo di basol. Aglanglangoy tayo kadagiti basbasol ti lubong. Kasla na bannog tayon kadagiti riga tuwinno riribok. Ngayon di may ni Apo Isos. Binalbaliwan na tayo. Inikkan na tayo tinana. Maraydayaw ti Apo. So ako na ni Apo Isos sumay kay kanya. Da kay amin nga grigrigat ken madagdag sinan tapag ginanayon kayo. Maraydayaw ti Apo. There is salvation with God. Tasyak ni Hiuba kung na adjust mo, ti Santo ti Israel, mangisalakan kinka. Salakan na tayo ti Apo. Hanlaing ngay jay kararwa tayo. Uray pa'y kalagiti amin nga didigra. Isalakan na tayo. Maraydayaw ti Diyos. Hallelujah. So, basta dani Apo Diyos ka na tayo, there is salvation. Nyati ko na jay Aramid, Kapitulo 4, versikulo 10, ken 12, ket awan ti sabali apakay salakanan. Ti pakay salakanan, haan nga iglesia, haan nga simbaan. Taure mapangka di simbaan, di kapilya, no saan ka nga mamati kini Apo Isos, saan ka nga may salakan. Kunana, oray si asino, taawan ti sabali anagan. Nyati yung anagan, ni Apo Isos. Iti babaan ti langit, united kadagiti tao, sino di nayanak? Ni Apo Isos. Babaan ti panagabalin ti Espiritu Santo. Kunana, pakabalinan tayo amay salakan. Amun nyo, dakay amin ken, dagiti amin nga umili ti Israel. Dagiti Israel, handa nga patyen ni Apo Isos. They don't believe in Jesus. Dati patyen da, ti maysang mangisalakan ti Israel, ket mayanak ijay palasyo. Ijay palasyo ni Ari nga Faraon. Ngami dinayanak ni Apo Isos, nayanak ijay sabsaban, ijay panganan dagiti karnero, kulong. Handa nga patyen ni Apo Isos. Ngam kuna ni Pedro, idi na nga saba. Nga, kuna na, dakay amin nga umili ti Israel, kuna na amunyo, nga ni Apo Isos ti mga isalakan. Nga itinagan ni Jesu Kristo, kuna na,
at taga Nazaret, ta iso nga inlansayo ti cross, ket pinagungar ti Diyos karagi dinatay, gapukin kwa na, daytay a tao, adda as isisalunat iti saklangyo. Idi ang naagasan na may isang pilay. Okay? So tinagan ni Apo Isos, may salakan tayo. Patyan tayo ni Apo Isos, kahit may salakan tayo. Yeah, Jesus is the only Savior. Yeah, nagpindas tayo buyahan mi dirabing the jigsaw. The Jesus factor. Tika na sa uwan. Noda ni Apo Isos king ka. Naidumduma. Tika sasaad tayo. Madaydayaw ti Apo. Kasla magmagnakay tayo kaduam ni Jesus. No nagmotor ka kaduam ni Jesus. Napangka ijay kandon kaduam ni Jesus. So, there is a factor. Adda tinay dumduma nga adda ka na tayo, no adda ni Apo Isos. So with God there is salvation. And then with God there is healing. No adda ni Apo Diyos adda pa nakagas. Manod ti adda na yun natata. Manod adda sakit na. Yeah, awanan, nagasan na yun. Siya, nanagasan na yun. Mataydayaw ti Apo. No adda sakit tayo ni Apo Diyos mangagas. Hallelujah. O niyan nga nagpintas nga panunutan nga adda ti doktor tayo. Dagiti doktor pick up agbayad ka. Ngam no kararag ka kini Apo Dios libre. Mataydayaw ti Apo. No mampay mapadasan tayo no dumati mo hospital. Ngam manakay nga sawen nga naabak tayo dyan. Kaya no talagang marigatan ka, ag-hospital ka. Agagas ka. Ngayon umuno na ko man ni Apo Diyos, maridayaw ti Apo. Ang doktor nga sigod, agkararag ka kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos mga gas. Kung na tunggal maysa, ang magaladan itinagan ko, ken dayjay pinarswak, ang may paay ti dayag ko, iso abinokil ko, when dayjay inaramid ko, iparang mo dagiti bulsek at tao nga adda matada dagiti tuleng nga adda lapayag da. Tani Apo Diyos mga gas. Mataydayaw ti Apo. Nyati ko na Isaiah chapter 53 verse 5. Ngem iso nasugsugat agapo kalagiti labsing tayo. Iso napalitem agapo kalagiti kinadangkes tayo. Ti dusa ti panakikapyan tayo na ipatay kinkwana. Ket gapu kadagiti saplit na maagasan tayo. Maraydayaw ti Apo. Gapu kadagiti saplit ni Apo Isos dinailan sa di cross. Maagasan tayo. Maraydayaw ti Apo. Daytoy nga padto ni Isaias natungpal after 400 years. Gasam dita? Impadto ni Isaias 400 years idi may ni Apo Isos nga nailansay di cross iso tinakatungpalan dito nga padto babaen kadagiti sugsugat ni Apo Isos maagasan tayo uray cancer ang maagasan ng di doktor kabailan ti Apo. Hallelujah. Dagiti saksakit tayo babasit laeng nya ni Apo Diyos kabailan na agtalag tayo ni Apo Diyos. Dagiti pulsek, makakita da. Maraydayaw ti Apo. Awan ti imposible. Ti Apo. Basta da tayo ni Apo Diyos. With God, nothing is impossible. Awan ti imposible ti Apo. Basta kararag tayo, patsyen tayo ti Diyos. Agasan na tayo. With God, nothing is impossible. Agkararag tayo ta. So, rogyan tayo, dahil nga barong atawan, nga kadwa tayo kumani Apo Diyos. Maridayaw ti Apo. Uray sa dino ti papanan tayo. Uray niya ti aramidon tayo. Agkararag tayo. Kuna ti Biblia, saan yung aliwayan ti panagkararag? Agkararag kayo nga dagrisat. Tanti ka busor yun, kuna nakaslal yun nga ngumer-nger. Ni Satanas, nagagay. Ado ti aramidon na. Agsasaro no ti problema ngayon
na. Tunggal may sakada tayo, na duma-duma ti problema tayo. Sakit, pamilya, ganda dumapay. Saksakit, na duma-duma nga problema. Tanagagat ni Satanas. Nung managkararag ka, ni Satanas nagagagat pa nga garamid ti pamuspusan tapno matnag ka. Tapno mapukaw ka. Tapno malipatam ni Apo Diyos. Nagagagat ni Satanas no nabilag ka. So ano nabilag ka, ay kagalwag ka. Baka no madamdama, matnag ka. No, malilaw ka. Laglagi pa tayo, nga no karkararag tayo ni Satanas, napigpig sa dararamidan na. No, may sala nga bato ting kabil na dita tuktok mo, na yunan na tidwa. Nga bato. Tapno, dumagsayin. Di problema. Ngam laglagi pa tayo, hangag balay ni Satanas. Basta, agtalinaad tayo kini Apo Diyos. Maray dayaw ti Apo. Talinaad tayo, kararag tayo kini Apo Diyos. Tati kararag, iso de tati bilag tayo. Haan na tayo nga baken ti kabusor. Tati Diyos man nakabali namin. Oray niya nga problema. Oray manuday ta nga darom. Nanyaman nga problema. Ti dagdaga. Problema ti familia. Problema ti anak. Nadda ka kini Apo Diyos. Apo, tulungan da. Nakunam. Apo, aywanan da. Apo, tulungan da kami. Dahil tinadagsan na problema may. Ni Apo Diyos sa garamit tinakaskas da. Yes. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tamakdar da amin. Praise God. And dahil naman ito, great is the Lord. Okay. Kararag tayo pa ni Brother Delphin Iblugan. Tapno sumayatin. Ya, normal lang siya pag na check up na. Check up niya bukas. Okay. Hallelujah. Great is the Lord. Ay Diyos tayo kadakkel na Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the whole place. Yes, Lord. Joy of the whole world. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We bow down on our knees. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we want to lift your name on high. Hallelujah. We want to thank you for the works you've done in our lives. Lord, we trust in your unfailing love. Hallelujah. You alone are God, eternal, true honor in heaven above. The Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole world. Hallelujah. Is the Lord in whom we have. Oh yes, Lord, we have the victory, oh God. Hallelujah. Against the enemy. We bow down on our knees. Yes, Lord God, hallelujah. And Lord,
want to lift your name on high. Yes, Lord God. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, Lord. For you alone are God and true and early in heavens above. Oh, yes, Lord. Oh, madaydayaw ka po, madaydayaw. Hallelujah. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, Lord God. For you alone are God eternal, true and early in heaven above. Lord, we want to lift your name on high. Yes, Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your faith. Oh, hallelujah. For you alone are God eternal, true and early in heaven above. Hallelujah. Oh, yes, Lord, yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. Sarabashi, Karabashi. Oh, wonderful God, wonderful God. O yan nga naging pagkapo. Oray ka sa no, apo ti kado ti problema. Apo, one thing posible gin ka. Apo, amom, nagiti agapsat. Amom, nagiti problema da. Sikati Diyos nga man nakabali namin. Ornusem, nagiti amin nga banbanan. Saan mo may palubos, nga nagiti anak mo maabak da. Tas sikat Diyos nga man nakabali namin. Thank you, God, for your love. Thank you, God, for your sacrifices on the cross of Calvary. Thank you, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, yaman kami, tiday tingal daw. Kas celebraran mi manin apo, oy communion, pananglaglagip mi. Apo Isos nga natay kay J. Cross ti Calvario. Apo dawaten mi nga patibkerem ti puso mi ti pamati mi. Kat sikaw, Diyos ti tumulong kada kami, Apo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pakiwaras tayo di tinapay gan simbolo ti dara ni Apo Isos ken ti bagina. May tayo. Hallelujah. Thank you, Lord, for your love, O God. Yaman kami, ti ayat mo kada kami. Ti panakatay mo iti cross. Ti Calvario. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. For your sacrifice on the cross. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pabayin na Apo kadagiti sugsugat mo iti cross. Nagasan kami. Apo, saan nga da kami iti nailansa? Ngamsikat iti nailansa iti cross. Tapno ugasam dagiti basami. Pakawanem dagiti adu nga basbasol mi. Kitinsalakan ta kami. Ket binalbaliwang ti biag mi Apo. Thank you, God, for the new life, Lord. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Thank you, God. Thank you, God, for the peace. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be your name.
Hallelujah. Dan sampai tak. Dami na. Dan. Da kayo. Dan. Okay, ang daming kasto yan. Dahito'y nga tinapay so ti simbolo tibagi ni Apo tayo ng Iso Kristo. Nga iso nga naparparigat may paay ka na tayo. Kuna niya po Isos, alain nyo dahito nga panglaglagip kanya. Kahit no alain nyo dahito kat kaninyo, laglagipon nyo, tinaramid ko. Alain tayo dito nga tinapay, kas panglaglagip tayo, kini Apo tayo ng Iso Kristo. Alain tayo kamsat, kanin tayo. Praise God. Kastamat nga rito nga kupay, so ti simbolo, ti dara ni Apo tayong Iso Kristo. Nga iso nga naibukbuk ijay cross, ti Kalbaryo. Tapno ugasan na, dagiti basbasol tayo. Ken agasan na, dagiti saksakit tayo. Mabalin tayo nga inuman daytoy, kas panang pamati tayo kanya, mabalin na nga agasan, dagiti sakit tayo. Alaan tayo daytoy, kas panglaglagip tayo ni Apo Iso. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dayaya tayo man ti Apo. Let's worship the Lord. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God, for your sacrifices, Lord. Salamat, Panginoon. Apo, agyaman kami, tinaramid mo ijay cross. Apo, naawan ka. Apo nga nailansa ijay cross. Saan mi nga nakita tiwa? Saan mi nga makita? Saan mi nga mapadasan tital na? Ngam gaputi papatay mo jay cross Apo, nadaan kami ti biyag, tal na, panakapakawan na giti basbasol mi. Madaan kami ti baro nga biyag, nasalunat, narangay nga biyag, gaput adda kada kami. Thank you, Lord. Bendisyonam dagiti pang pamilya Apo. Tulong amida. Apo, bendisyon amida. Sa di naman tayanda, nagiti anak mi, kabsat mi, kakabagyan mi. Apo, ayatan mi ti biyag, tulong amida. Sikaw Diyos, timang parabor kadakwada. Aywan ang midati anyaman nga dakas. Iya dayo midati aksidente, Apo. Iya dayo midati kadagiti dakas nga barkada. Apo, tulong ang mida. Tunggal may sa Diyos. Dagiti addaan ti sakit, Apo, agasa mida. Apo, ikararag mi ni Brother Delphin, iblogan. Apo, sa gidam, Apo. Uray pa iti kararawana, ti pamati na. Apo, mamamuna ka kas personal, manubot ken mangisalakan. Thank you, Lord. Apo, dagiti kakabsat mi. Tulungan. Dagiti problema. Kadagiti familiada. Tulungan mi da, Apo. Mamati kami, nga garamid ka ti milagro. Apo, kadakwada. Iti dayti nga taway na, Apo Diyos. Parabura mi da. Tulungan mi da, Apo. Parang ayam ti pamati da. Ken kastamat ten dagiti sanikwada. Tulungan mi da, Apo. Ket may daydayaw tinagan mo. Gapo kadakwada. Thank you, Lord God. And we give you all the praises and the glory in the name of the Father and of the Son, Jesus, and the Holy Spirit. Amen. And amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Niya po Diyos, tumulong ka na tayo. Hallelujah. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love